الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إنا نسألك أن تجعل علمنا حجة لنا لا علينا، ونسألك اللهم أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وإلى جناتك جنات الخلود. أيتي الله سبحانه وتعالى كان كجمع وسيني بتوعه يتني ده هانا ده يتده ودو نماجي كهانا يتده الجرم كان كلا ويلتنوم إدو كلا نما إبوال أيوم من دمكو أيهور مني يسيدو كان كتوم الله كهانا ربي كعونا يسيدو محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء الله نلا رمكو نترى على رجول ما رجول من بور ما من فوق صحابة من فوق يلا جول كلا وبث دباء ما بين ينتمي سنة ما بين جوكي بتر ما بين إلى يوم الدين. اللهم آمين. وسكت الدباء يقول الله أيوم من دمكو إذا جوكي تاري درس ملهم كتفسير القرآن إذا فدار هند سورة الأنعام والجوتول كجوتول مكيان كول كما كوبن نفوتي مودو يدون دلو على وبما بنو إتنتني آية سيدة جه وده تتها وده ني بيدن نوكو آية جه ماذا نيانكو جه يعني تبي ده باو فرقون على صلى الله عليه وسلم. هرينو هايدون تبيتي تاول نندرون باو فرقون وندو تبي dun non ittata wonde ciotto ngol ko makkiyanke o so qaida on seeda on ko jokku ko duudi ko wono suratul nisa ko ciotto tippingol bawo fergumo tippingol madina kono aya maton inna allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha on ay don ko makka woni ko tippi kono dum hadali o jokka nyaawo ciotto ngol idan kanko ɓen no fotti wondema ko cortewol tippingol aɗo fergunuraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam sabu qaida o kala ko tippi aɗo fergu mum ɗum noon koye makka woni ko waɗe wona e askintinnede kala ko tippi ɓawo fergu mum ɗum noon ko madina woni ko askintinte haysi woni ko makka woni ko ɗum ɗon tippi. Go cortewol fillama ibnu abbas radiallahu anhuma e abdoullahi ibnu masud radiallahu anhu wondema ko tippingol nde wotere ngol fof maggol jumlatan wahida yon soni ɗe ayaje ɗano tabiti ittintinede muɗum wona si wonaɗen ɗon haray luttuɗe fof ko tippiɗe nde wotere jumla goto ngol fof ngol tippi ɗum kadi koye nder jemma woni ko ngol tippori ɓe wii hino wondi e maggol hino ɗowtingol gulu capanɗe jeɗɗo malaika ɓen hino ewnora subhanagol allah ɓe wiya subhanallahi alazim subhanallahi wa bihamdihi. No anda ko jibril alayhi salam woni addowo wahyo e nulaɗo meɗen muhammad sallallahu alaihi wa sallam kono na ko ellini na ko ngalɗini yo taw wonde yo ardu e malaikaji ko ma wonde yo ardu e jama malaika sabu allah subhanahu wa ta'ala waɗa e kala ko faala na kadi ko tawata hino yalti e daira haqqille jaɓi ko kadi hino tabiti e nasuji selluɗi wondema nulaɗo sa sallam wondema jibril alayhi salam wonde wareno ka nulaɗo sallallahu alih w sallam hara himo wondi e malaikaji goma malaikaɓe go. Idan cortewol ngol wono ɓe fillori noon ko tippingol jumla goto tippingol jemma kadi ko makkiyankewol ko tippingol hino ɗowtira ko ɗum capanɗe jeɗɗo malaikaɓe ɓen hino
sumo hinno Allah hino mawlina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala o udditirigol yettugol hoore makko aada makko on yoga cofteji alquran on tabitir noon ka suratul fatiha ka suratul kahf ka surat saba on ɗi cofteji ɗo e surat fatir tan jini ko ɗiɗo Allah subhanahu wa ta'ala on mo udditiri ɗi yettugol hoore makko sabu kanko Allah ko o yettiniɗo himo waɗi ko o yoni ko o yettire ko o hana ɗo yettede kala ko wiyete kon yettore fof ko kanko tuwoni ko jeeyi o udditirigol yettugol hoore makko on yettugol hoore makko noon no mofti andingol en yamirgol en yo en yettumo kanko Allah yettire mo kadi honɗum noone no o yettiri no hoore makko wiyen alhamdulillah. Allah wi kanko seni to ɗon alhamdulillahi al en jantinoke ka suratul fatiha ko alif e laam o ko listirraqe jins yani ko moɓugol moftina noone o fof huɓido noone o fof yani sa wi alhamdu haray a wi dennanagal noone e yettore nen fof lillahi wodani Allah noone no yettore tabitirno fof noone no yettirteno fof ko Allah tun woni ko jeyi ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala no yetti hoore muɗum e ayeje ɗuɗuɗe wonde himo udditiri ɗum cofteji wano jantorde ni ɗi cofteji ɗi jantiɗen ɗo wonde ko ka timmode cofteji ɗin o wi wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ka surat as-saffat o wi ka surat az-zumar wa qudiya baynahum bil haqqi wa qila alhamdulillahi rabbil alamin wonde ko ka hakkude cofteji ɗin alhamdulillah bal aktharuhum la ya'lamun qul alhamdulillah wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Idan Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko woni jomirawo kala ko wiyete kon yettore ko kanko woni ko waɗi ko hana yettirede tigi tigi ko o yettiniɗo yettuɗo hoore muɗum mo yetti ɗum dendanangal ko woni kon ka kammuli e ko woni kon ka leydi si wona hefera ɓen ka ɓiɓɓe adama kañum e ka jinnaji ɗin heforɗingol ɓen ɗon sallo yettugol mo ɗum ittata wonde kanko Allah ko o yettaɗo yettiraɗo sengudu e sengoli ga kadi ittata wonde makko o yettiniɗo e yetti Allah subhanahu wa ta'ala e dow dendanangal nemaji makko e hoore meɗen e iɗen jarna ko weltanomo ɓen toromo e arsiku en yettugol mo ko ɗumi alladi on Allah on tawɗo khalaqa samawati ko kañum woni ko tagi kammuli ɗin wal arda e leydi ndin ɓawde Allah yetti hoore muɗum himo hollude noon seede on wonde makko o yettiniɗo ko jomirawo ko wiyete kon yettore fof o wi seede o Allah ko kanko jeeyi ɗe yettoje ko kanko woni on taguɗo kammuli ɗin aɓuran tamintinode makko ɗi jeeɗi ɗin kañum e leydi ɗin kammuli ɗin e leydi ɗin e kala ko woni e nder muɗum e hakkunde muɗum e hoore muɗum e sengole muɗum fof ko kanko woni ko tagi. Idan ɗum holli wondema ala ko wiyete nema e moƴƴere koyno yiilo ka tagu Allah ɗo si wona tawata kanko Allah woni ko tagi ɗum kanko woni ko jeyi ɗum kanko woni ko woni e yeɗude ɗum kala heɓuɗo hen geɓal ala kadi e bone ko wonɗo e yiilagol ɗo mo neɗɗo hino daɗa ɗum si wona taw ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko yiilimo e itti ɗum e maɗa danduma e on bone ɗon ko ɗum waɗi haray e hollugol e wonde kanko Allah subhanahu wa ta'ala ko yettiniɗo ko hanaɗo yettede wa ja'ala dhulumati o waɗi niɓe ɗen wan nura o waɗi kadi annura on ka niɓe ka dhulumat o waɗi jambo wano wiyetu wa ja'ala dhulmata wan nura o waɗa fo ala ifrad kono o waɗi dhulumat on niɓe ɗen kam koɓe go ɓe wi'i
ni beden no wada jammu sabu sertugol noneji majjo e lutondirgol alhaaliji majjo e wopondiral e lutondiral ko woni e muɗum ko honto non woni ko ɓe ndaari ko janib niɓe tawonde hara wona haqiqa ɗo wiyete ko niwra tigi hono jemmaji ɗin ko wano keferan kaku e fasiqaku e shirku billah e jikkuji bonɗi e neediji injiniɗi ɗum fof ko e niɓe woni ko konta amma ko wiyete kon fof moƴƴere woni ko wowletende woni ko fiɓetende woni ko huwetende nde tawno kañum fof e muɗum ko e laawol allah ngol woni ka hawti kañum konta fof annora goto on konta laawol goto ngol konngudi boyno ari e konngudi maɓɓe firugol duluma toon kañum e nuuron kono ko ɓuri ɓattagol kon wona luutondiral ko misugol woɓɓe misira ɗum ɗo woɓɓe misira ɗum ɗo ko ɗum wiyete attafsiru bil mithal ɗum ko noone eno salaf en min alsahabati wattabiin no ɓe firreno alquran si a wattananira a yii sikka hiɓe luutondiri e konngudi ɗin hara ɓe luutondira e konngudi ɗin o wi kanko allah o kanko woni o tagi kammuli ɗin e leydi ndin o waɗi ni ɓe ɗen o waɗi annora on yani kanko kadi woni ko tagi ɗum ɗon fof kala ko moƴƴi kon ko kanko allah subahana taala woni ko tagi ɗum kala kadi ko boni ko wooda ɗum fof ko allah ko tagi hunde fof ko allah tagi allahu khaliqu kulli shay ko allah woni taguɗo kala hunde summa refti ɓaawo ɗum ɗo summa refti ɓaawo allah o sifitorde jeygol ngu tagu newugol nde tagode kanko tun nden moƴƴere ɗum fof tawata ko kanko tun allah woni ko jeyi o gafida ɗum e hay e gooto e hoore ɗum fof ɓaawa ɗum no feeñude feeñiri fitra on yani feeñiri taw ka fitra meɗen kani ka mbaadi ndi allah tagi en e muɗum o andini en taw e nder fitra ton o incorpori ɗum e nder mbaadi ndi o tagi en ndin feeñirani en kadi noddede e muɗum humpitirede ɗum ɗe ayeje humpitirede ɗum ko joli kon e kon makuji nuraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓaawa ɗum ɗum fof ko ɗoni o summa ɗo summa refti ɓaawa ɗum fof alladina kafaru ɓe yedduɓe bi rabbihim wonande joomi muɗum yadiluna hiɓe fonna yani yadilun hiɓe fonna fonnugo ngo yani hiɓe fotinamo e goɗɗum ngo ko tawata hara kanko allah o fotata e muɗum ko ɗum woni hiɓe shirkanamo woɓɓe no fotinimo no fonnimo e heere woɓɓe no fonnimo e leggal woɓɓe no fonnimo e nagge woɓɓe no fonnimo e nangue woɓɓe lewru ndu woɓɓe yiitege mo be e ko woni mo be hino fonnimo e ko woni e rewde ko ko wonamo kanko allah subhanahu wa taala holno wonirta allah e ɗum hino fota ka haqiqi allah e ɗum fotata allah ala ko hino fotawa makko holno o fotirta e goɗɗum kanko woni ko tagi kala ko woɗa kon taguɗo e tagaɗo no wawi fotude wawata allah fotata e hay e hunde kono ko alhaali maɓɓe woni ko janta ma haqiqa woni ko janta ko ɗum nde sahabaji o wino nulaɗo sallah alih sallam masha allahu wa shitta laaɗo maki a jaaltani lillahi niddan a waɗilan yerujo fotoro wonande allah yani waɗi shirque ɗum ko shirque noon wiigol si wonano allah e kaarino ngol ngol noon no doga e ɗenɗe yimɓe buy enen tigi kaleñol meɗen wimi hi ɗum hino woole ala jaman koye rento e sifa ɗi konnguli nulaaɗo ɓe maki a jaaltani lillahi niddan a waɗilan fotoro allah yerujo allah yani a waɗilan min allah komin yeru nulaaɗo mawnini fi konngol ngol moƴƴam haɗimo haɗori en ɗon en fof e muɗum ko ɗum woni yandiri noon ɗo ay yusawwuna ko ɗon yimɓe fonnamo e ko wonamo kanko subhanahu wa taala ka waɗan ngol ko wonamo kon e yoga e dewe ma ɗum noone e dewe huwa alladi ko kanko woni on halaqakum taguɗon ma wonde o jantade tawgol kammoli ɗin e leydi ndin taban no mofti nder ɗon kala ko wooda e nder ɗiɗo himo serkitude tagu me en ngun enen e ɓiɓɓe adama ɓen mo serkitude yewtugol fi meɗen
وي هو كان كوني الذي خلقكم كتجيهم من طين إمورد اللوبال ليدي أبنادي كرويت اللوبال الله سبحانه وتعالى قال القرآن مجنتي تبمين الحاليج wonde o wi'a min turab leydi ko leydi ndin ni ndiyam ɗam memali leydi yorude so woni ndiyam ɗam waɗama ɗon haray woni loope ko ɗoni min tin wono ardu ɗoni wono ardu ɗon ko surat al muminun wonde o wi'i min salsalin min hama'in masnun loopal yorungal senƴowal waylingal urateri muɗum ɗum ko loope ɗen si ɗuɓɓinama yehi ha ka yorugol muɗum haray hande kam na leɗɗi woni ukkade ko gudnone goɗɗum go woni ukkade ɗum si woni yoori senƴay sa honki hoore muɗum senƴay wono londe andirɗen noon si honkama hoore muɗum senƴay wonde o wiya min nutfa immorde e toɓɓere ɗum toɓɓere mani ɗum noon kadi ko alhaali ɗo e alhaali tagu meɗen alquran no jantiɗi alhaaliji ɗo fof alhaaliji aran ɗin ka tin ka turab ka tin ha ka salsal min hamayin masnun ɗum noon ko baba meɗen adam woni ko muulira ngal muulgal ɗon enen ɓiɓɓe adama ɓen fof wande kadi komin nutfatin woni fuɗɗode meɗen nden reftino min alaqatin min mudghatin ha tagu ɗum noon timmino allah wiyno thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin idan nde tawno lasli meɗen ɗum baba meɗen adam koye ngal loopal woni ko taga selli ɗon ka askintinne tagu meɗen ɗum en fof e ngal loopal ɗon sabu calɗi ɗin ko e bindere nden koye lasli on woni ko ruttoto idan o wi ko kanko woni ko tagi en immorde e loope summa refti qada o ñaawi o happi o hoddiri ajalan lajal ngal lajal ɗo konguɗi buyno woola ko honɗum woni ngal ko ɓuri feeñude kon ko lajal gooto kala e meɗen ka o tigi mayata ɗon yani embere balɗe makko ɗen allah subahana wa taala o tagi gooto kala e meɗen o ñawani ɗum lajal o happani ɗum ko honde say wonkiki woni ko sertata e ɓanndu ɗum neɗɗo on wonta fure ko ngal lajal ɗon woni ko jantaɗo ko feeñi ɗum e konguɗi kala koɓen wa ajalum musamman lajal goo kadi happa hino happa indahu ka makko ngal lajal ɗo kadi wono ngal aranal no konguɗi ɓuy no janta e muɗum kono ko feeñi kon ni ko ɓuri jiccude kon e konguɗi ɗi janta ɗin ko wondema ko lannugol o aduna ɗo yahen e gundan lahara yanke jam ɗan yani dara ko dangal ngal idan kanko allah o tagi en lasli meɗen on immorde e loope ɗen refti o ñaawi lajal wonande goto kala e meɗen nde gurdam muɗum ɗan lannata e hoore ɗum kanko allah himo happi lajal ka makko nde aduna on kañum tigi woni nde lannata dargal ngal e daro summa refti noon ɓawti ɗum ɗo fof ɓayri o alhaali ɗo feeñande en yani wondema ko kanko tagi en wondema himo happani goto kala e meɗen lajal ɗum ɗo sikkitande o ala ɓe meɗen no andi ɗum ɗo hayɓe jaɓal goɗɗinde ɓen hino andi ɗum ɗo mo ɓen no mari haka wurata ɗon si hewti ɗum tun o tigi maye e hoore ɗum fof antum no onon tamtaruna hiɗon sikkiti ɗe ayeje ɗo ko wonde yiwude ko far Quraysh fewno nde ñande ko kamɓe woni ko fewtina ɗe ayeje ɗo kamɓe noon e kala yahuɗo e laawol maɓɓe o kala yahuɗo e laawol maɓɓe ngol ka angal gonɓingol allah ka yeddugol dargal ngal ka shirkangol allah subhanahu wa taala wa huwa allahu fi lsamawati wa fi l ardi e ngol kongol ɗo manaji tati no ari ɗo mana arano on woɓɓe wi wa huwa allahu fi lsamawati mana on lanni ɗo ko kanko woni allah wonaɗo e rewede on ka kam muuli sengo dogal ko kanko tun allah woni on wonaɗo e rewede dow ton ka kam muuli ton wa fi l ardi ka leydi ya'lamu sirrakum himo andi gundo moɗon wa jahrakum e ko feeñi moɗon
ويعلمهم عندك بما تكسبون كونكو وندون إفاقيتاد كونكو وندون يقولوا ده دوكو كونغول دي بونغول وهو الله في السماوات وفي الأرض وكانكو وني الله هانا دو ريويدي اون ككمولي كاني كاليدي نار كونو ويدي كو الله ونا دو ريويدي اون كا كونغول رام دو جوني وكانكو وني الله هانا دو ريويدي اون ككمولي و كاليدي و جونو مبي الحليمو ومبي ككمولي فك وكانكو تواني ريويدي ونهاني ريويدي أما يعني كاليدي وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق خددا نو يمد موجبه ومبه ودو de konko hani don rewgol Allah tun no yemeden bombe tawbe ala wadde konko hani don fino be ala wadde konko hani don itta tawde makuru do woni ko hani ko idan ko kanko Allah woni hana do rewe don kamuli kanni kaleji ya'lamu anni sirrakum gundo modon on fo ono wontirbe ka kam moy wontirbe kaleji wa jaharakum e ko feñi modon wa ya'lamu anni ma taksibuna goto kala e modon ko ne fagitade ko ne gollude do kadi ko kongol go e ngol kongol do wobbe no wuliri ngol none go be wi wa huwa Allah kanko ni Allah wona do e rewede on wono wi non ka arabo fi samawati wa fil ardi ka kamuli wo kaledi wo be wi sina hefera ben ka be adama kanye ka jinna lutti ko fo ka hor ledi do de ledde di mum teje de kaaje de pelle nan ni fop ko wondu ngi rewde Allah Allah wi tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u wal ardu wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu o yino subun hina de yettamo kala kon ko ni ka kamuli din jeddi e leydi din o do leydi en den jeddi ken gadi e kala ko ni majji o wi ala hay e hunde e majji si wala hino subun hina de yettamo kanko Allah ko ni enen en faamata yettugol den tagoje wonande Allah subhanahu wa ta'ala ko ko ni seramen dipiji fo ko yo ton yetta yalla kon da won don e mum afamata sahaba ben nan mo nyamete on no wiya subhanallah wa subhanahu Allah dum joli ka ahadith filali Allah nani no be don idan kongol hingol selli yani ko wolande go e kongol dida kongol on dema wa huwa Allah kanko woni on Allah reweteɗo wonaɗo e rewede fi samawati wa fil ardi kamuli kaledi fi ɓiɓɓe adama goo e jinnaji goo hino sali ɗum ittata wondema ko Allah woni ko wona e rewede sabu kala ko rewa ko wona Allah haye ko fenade ko sama kala wona dewal haqiqa tan ko wiira dewal komin bam yimɓe jokkuɓe ɗum ɓen no konti dewal ko yeru tum ɗum sinaɗo ɗum wona dewal woni ko hana wiyede kongol tata bongol وهو الله o wadu do dipiji jantade do tagugol kammol din tagi leydi din wadi nibe den wadi annora on tagi en immorde e ga lobal e wadani goto kala meden lajal happi kadi lajal de afna lannata o do wa huwa Allah kanko woni Allah o hana do rewede on waqfon wona don yettitano fi samawati wa fil ardi ka kammuli wo ka leydi wo ya'lamuhum andi sirrakum gundo modon onon wontirbe sengo do ton e wontirbe sengo re ton wa jahrakum e ko feñi modon wa ya'lamuhum andi ma taksibuna konko wondon e faggitade konko wondon e gollude di manaji do tati ko sennidirtadi ko darande mada nden e fudditande mada nden ko wiyete Allah ko falittida ko do wadi jango alquran no hani famude maana on moƴƴa fi on dum maana on sellinta darande maɗa nden ko maana on yani hollata onde ma darande maɗa nden ko ella ko maana on kadi sellinta fuɗɗitande maɗa nden ko kanko kadi ellinta fuɗɗitande maɗa nden neɗɗo no daro nokku go hara no selli kono hara sellata ka o fuɗɗito ɗon tama o yiltito ɓawo seeɗa no sella ka fuɗɗitoɗa e nokku kono hara sellata no ka daroɗa ɗo tawa ko ma yiltitoɗa ɓawo seeɗa andugol ɗum ɗo no yondire e andugol maana ko wonɗa e wolude kon ko ɗum waɗi sino waɗɗi en hino waɗɗi en nana moƴƴa na faljere ko hino waɗɗi en faamugol ɗeƴi e ko on ɗum ko firi sira ɗum en wawata janngo alqur'ana no o sellirta
adaroto ka dari da wonde bonna hay maana ko Allah fahandi kon e ayo fiu nokkil bo sa darike mo fibi konko dari da don konko worda don ko firi kon hare o yalti dina on tikefel hare o yalti dina on tikefel mo fibi dum taban falji to ma sfare falji yalti dama dina kono mo fibi on maana don hare o yalti dina hakke ko tata maana mo darda e mudum ko maana bondo wala mo darike معنى ريول وحدانية الله عز وجل مثلا ما جتتي معنى ريول وحدانية الله عز وجل هذا جمع يوكله جنگ تفسير القرآن انتو فاما يدن نوالو لهم فيها واو عنده لكونتو دارتو دا اكوهن دارتو دا فيها واو عنده لكونتو هارو اجتتو دا اكوهن واو اكوهن هاني دا اجتتو دا انتو رسمة تعالى يونيوي نعين hara di mana ji do jantde do tati ma nay di foma ji selli ko wolo da e tafsir ayo wo ko gotum ko nokku gotu gad woni ko di fodi yaltoyta ko laawi nay fottoyede nokku gotum o wiigol wonde ko Allah tumoni ko hana rewede sengo doga ko kanko tumbe woni e rewde kale ga wobbe no rewde mo wobbe ala e rewde woni no wombe dow woni wombe ley Allah kanyum no andi gundo goto kala e meden himo andi ko feñi e goto kala e meden himo andi goto kala meɗen ko woni e fagitade kongu ɗin ko ɗum ɗo woni ko firi e nder aya wama tattihim arataɓe en ɓe yimɓe heferaɓe min ayatin immorde e mande min ayati rabbihim jeyande e mandeji joomi maɓɓe mandeji woodeden mandeji wotuɗugol mo mandeji handugol mo kanko tun e ndewal ngal mande doole makko e kattane makko illa kanu sona ɓe laato anha wonande on aya ɗon nden mande ɗon mu'ridina ko ɓe ɗurniɓe ko ɓe huccuɓe gaye muɗum ko ɗum woni ko ɓe saliɓe o aya ɗo ko am heferaɓe kono ko o khas e ɓen tawoɓe Allah subhanahu wa ta'ala on e muyanaɓe gomɗinal amma tawɗon no muyana gomɗinal ñande goo mande goo aroyande o jebbilanto ñande goo mande goo aroya e mandeji joyi makko nde o jebbilanto sabu muɗum o nataka l'islam o gomɗina Allah o wotondina Allah subhanahu wa ta'ala maɗum wiyen aya o ko amwonande kala kefero fodde himo keferan kakko makko ay fodde hiɓe o kufru ɓe jaɓal gomɗinde wama tatihim arataɓe tanki hiɓe on alhaali ɗon min ayatin hay e hunde e mande min ayati rabbihim jeyande e mandeji joomi maɓɓe illa si wona kanuɓe laato anha gaye on aya wonande on aya ɗon mu'ridina koɓe ɗurniɓe ɗum koɓe huccutuɓe e muɗum koɓe saliɓe ɗum ɗum noon ngalɗina fiyon num faqad kaddabu gomɗitode ɓe ɓe fenni bil haqqi gonga kan lamma jaahum ɓayri kan gonga hariɓe nuraɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓay o ardaniɓe o wahyu ɓe fennimo ɓe yeddimo wallahi e hoorene hiɓe felliti ko nuraɗo Allah haqiqatan wona o fenowo ko hakkundeji maɓɓe o jibina o ne'a ɗon o janɗi ɗon o wuuride maɓɓe ɗon duuɓi 50 ñande ko weeti o wiɓe ko annabajo o jarri baka fenande ha hande ɓe andiramo hay e hunde e bonki o wurno e mujtama bonɗo haaka neɗɗo bonata ɗon ko nura sa sallam boneji maɓɓe ɗin fof hay e hunde Allah subhanahu wa ta'ala on jaɓali o tawta ɓe muɗum Allah hiwmo howimo laɓɓinimo hay fewɗo jahiliya makko sallllahu alayhi wa alihi wa sallam yani aɗo wonude ɓe annaba ko ɗum fande ɗen fewɗo jahiliya on kono e hoore ɗum ɗum e hoore ɗum feeñugol feeñalngol ɓe laaɓana ɓe ɓe fenni ɗum ɗon ɓayri ɗum ariɓe ko piiji go tawoji wonde hara no landi tasakuye jano no landi ndaarugol yumnito ha no landi miiƴitagol ha ɓe ɗon kata fennude la so ɓe fenni kon ko tato ɗum no feeñi no laaɓani ɓe pos ɓe sikkitaki na ko hedditi kon ɓe ɗon kata fennude fa sawfa yatihim kamba Allah wi aray noon nde ari ɓen amba o kumpitalji ma kanu bihi konko ɓe laatino wonande ɗum yastahzi'una hiɓe jalkita ko ko ɓe fenni ɓe jalkiti ɓe aybini ɓe yuwi ɓe sali gomɗinde
kumpital fi ɗum habaru fi ɗum allah wi arayde ɗum ari ɓe imma ka aduna ɗo taw lette tippo e hoore maɓɓe wano wonirnono yawma badar e ko wona ɗum ka allah subahana taala on folini l'islam e hoore kufre yimɓe muɗum ma ɗum ñalande dargal ko habboyiɓe kon si woni ɓe tubali ɓe yiltiti ka l'islam sabu ɓe wona ko ɓuri tiiɗude e tagu allah mum waɗugol ɓe ko woni wo ko woni ɗum wona ko sattani allah alam yaraw eɓe yiyali ɗo joni ɓe ruttede e alhaaliji yimɓe feƴƴinoɓe waɗuɓe no ɓe wayino ɓe andintine ɓe humpite ko heɓuno ɓen sabu on noone sabu on alhaali mo ɓe wonno e muɗum fi kamɓe kadi yo ɓe andu ɗo awa ko heɓuno ɓen kon na woɗɗiti ɗum yo heɓuɓe sabu ɓe woni e alhaali goto allah wi alam yaraw eɓe yiyali yiwugol ngol ɗo wona be tun yiyirgol gite ɗe ko ru'ya qalbiya on kanon koɓe tafsir ɓe wiyata noon yani ko humpitagol anda nana yewte fi muɗum kam ahlakna wondema no ɗuuɗi ko min halki min qablihim ko attiɓe min qarnin immorde e gire ɗen gire on ɗin jamaji makkannahum min newinannoɓe min ñinnannoɓe fil ardi ka leydi ma lam numakkin lakum konko min newinanaali on onon ngu jama'u ɗo wona ɓe yewtede ɗe ayaɓe ɗo yimɓe attinoɓe feƴƴunoɓe yimɓe nuh e aadinkoɓe ɓen e thamudankoɓe ɓen e yimɓe qawme lut e yimɓe madian e yimɓe firaun e ko nantata e muɗum yimɓe saba ko jamaji ɗe allah okkuno doole molanaɗe doole ɓalli tiiɗuɗi okkiɓe duuɓi kadi ɗuuɗuɗi ɓe wurani ko ɗuuɗi okkiɓe jawle ñame okkiɓe ɓiɓɓe ɗuuɗuɓe enen e maɓɓe hay e hunde eqqodira e ko wiyete doole hay hunde eqqodira enen e maɓɓe e ko wiyete doole idan allah subahana taala on ñinnannoɓe kadi yani okkiɓe doole okkiɓe mbawdiji okkiɓe kattane ñame ko ñinnanaali en enen ko wownaali en enen ndu jamanu moftenuɗaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wa arsalna samaa allah wi men nuli men immini kammu ngu assama no wiye kammu ngu no selli kadi no tabiti kadi ngal arabu assama hara ko toɓo ngon ɗo noon ko wiwɗa o hunde wotere sabu yiɓɓe ɓen ko kammu ngun ɓe wen ndiyan kammu ngun ma ɗo ko toɓo ngo woni ko fanda nde tawno ndiyan nan ko kammu iwata allah wi wa arsalna samaa no tabiti noon e konngoli arabu ɓen ɓay alqurana o ko ɗengal arabu ni ko tippina si aɗa ɓurtude tafsir makko on koya ndaaru taw ka deftere allah o si a yiyaali ɗo ndaara ka sunnanulaɗo sallllahu alayhi wa sallam si a yiyaali ɗon ndaara hannde kadi e konnguli e arabu ɓen fewɗo ka l'islam taw sahaba ɓen e taabi inen e karankoɓe ɓen so woni a yiyaali ɗum ɗum yiltoɗa e konngudi arabu fewɗo jahiliya maɓɓe kono noon mana ƴiyal hay e gotal ƴiyal qur'ana on ala ka ɗaɓɓite si wona e ɗengal arabu on sinara joluko alqur'ana maɗum ka sunna ko lutodiri e ɗum toon si woni lutodiri ko allah subahana taala on janti kon ma nura sa sallam ko janti kon goɗɗum ngo ala ko ɗaɓɓite ɓawa ɗum noon idan no tabite konngoni maɓɓe kaɓe wii toɓo ngon asama ko ɗum ɗo no woni ko fandaɗo toɓo ngon allah yo arsalna samaa min saaƴini ndiyam ɗan alayhim e hoore maɓɓe midraran ko tiiɗi kon ko tiiɗi ɗon na tiiɗande halkuno ndeɓe wano woɓɓe halkirano ndiyam no namno fanda ko wondema ko tiiɗi e embere ko ɓe hatonjini kon embere ko ɓe hatonjini kon ka remuruji maɓɓe ka awruji maɓɓe ka canɗi maɓɓe ka boyli maɓɓe allah wi o saajini ndiyam ɗan e hoore maɓɓe yeru hatonjingol ɓe ngol o raɓɓindinanaki ɓe e muɗum wa jaalna al anhara min waɗi canɗiɗin tajri hino ila min tahtihim sengole maɓɓe ɗo wigol sengole maɓɓe yani ko ka hakkunde awruji maɓɓe e remuruji maɓɓe bal wonde hay e sengole kuɓeje maɓɓe woɓɓe maɓɓe darnayno hara ndiyan no ilina sengole toon wono woɓɓe etoto hande ɗon no jembirina e paleji mum go marɓe moyen ji façon gono toon idan allah subahana taala o eltannoɓe gurdam ɗan ɗo o newini ɗan e toni ka o eltani en ɗon enen kono e hoore ɗinemaji makko ɗo fof ɓayri o nuli nulaɗon o nulno e goto kala e maɓɓe on
بيدمو بسالي بدورني بهجتي وي فأهلكناهم من هلكي بذنوبهم سبو بكاتو جمع بدين سبو جد جمع بدين يغوبي مع بدين وأنشأنا من تجي من بعدهم أو تمع قرنا آخرين يردقوا كتي ونعلى جنترنو ونعلى جنترنو سورة المؤمنون ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين كوني بيدو وتجيدو ونيمينيدو وأكيدو دولة وينينيبي ونيمينيبي بسالو غوندين غولولا دون وبonna في مابbe o mehabe o ittabe hore leydi ni o taga wobbe go kadi ben non kadi wana non si woni be wadi ko be la wanno ko be rewne ka be la rewna non ko non yaari no ha hewti fendo nulaado sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ila no aya ko wigol kufar quraish fendo ne nyande e kala woda no do fendo nyande kefero nando de ayaje ha hewti en do ha e jamanu jaadi bawo meden haray dey ehino do attino be o kanoma dole e kattane de onon do o kaka ben nula e mabbe mo hewta nula do e modo mon daraja ka Allah be yeddi mo be halka si woni on yeddi ona on ronkete halkede on hewta be ka dole on hewta be ka kattane nula do mo gonno teddi ka Allah buri nula do be yedduno on idan ande hare ko do buri handude e halaku yewo buri yani buri battagol halaku yewo hewtu dum ko do woni ayo ko be hulbinirde walaw nazzalna allawi haram tippin alayka e hore mada kitaban deftere windana fi qirtasin ideri falamasuhu bimimirin bi aydihim jude mabbe den laqala alladhina kafaru والله وي بين يدوبه هفرابه ان هذا كله هنالك الا سحر مبين سيونا ملي ياغال فينيوغال بلي ياغال لا بوس هفراب من بلانتونو يماندي جار ادم من ماندي ودام من دوندو ودام من دوندا الين چاندي wadu dum ad wattu fello mon kange ala façon ko belanka noko jawka kammu adam men malaika be mi yadum adam min Allah min yamu yawma habu aw ta'tina billahi wal malaikati qabila adam min Allah adam malaika be min fewtondira mi yida yitere Allah wi he tasonjo hore ma be haram min tippina be deftere be radarande haade tippo mo be mabbe memirande jungo mudum fonta deri mere no yiya ko windi ton kon janga fama hefe kefe ronge mabbe o wiya ye ko fenande ni ko mbele yagal de deftere fusti paki hay funa deftere memu den do e mbilda on Allah wir non e mabbe sura al-hijr walau fatahna alayhim baban min as-sama'i fadallu fihi ya'rujuna laqalu inma sukkirat absaruna bal nahnu qawmun masburun pulu futawi hay tapanda ganyama e feto wiya e wiccimo lobbe ko itidawo jamatama kefero mo Allah muyana gomdi Allah koni ara Allah tippin deftere ne mo dari do mo dari be haande hewto memi de wutti do fonti no windi to Muhammad ko gonga l'islam ko gonga gomdi ne Allah wotti no mo rewmo kefero mo wiya yonnu don do ko bele yagal ni min minda ay huna wada do wa qalu bi tabaru ayro no jaa ayaje tasliya ayaje foyit ani munyintinirde dona sallallahu alaihi wasallam foyintinirande be rowtirde be dolleti be rondino la do hirno yo fu gomdi tay goto won kefero ko Allah subhanahu wa ta'ala bayno wonano mo muyi ki mo tagi yite ngen heba gebal fere o ala feccere fere ala talla jeeni ngeben ma tun heba gebal ko ma woda be gombinali jonno Allah ko ma anda na don enele ko itida ko be gomdina wobe ronka gomdina ko non wonita ko wadi Allah subhanahu wa ta'ala no yobi Allah sifade aya jado wobe no ton ko Allah wadi yobi gomdina Allah wi walau annana nazzalna ilayhim almalaikata wa kallamahum almauta
وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا إن شاء الله يقول ما دنا واتانا بقوم حقيقة ويدي دلوم دنا يدي دلين ويندنا دلوم أوكي دلوم الله حرم تبي ملائكة بين تبي كليدي بيجي من ورنتي ما يبين بين إمي وي محمد وكوغونا إسلام وكوغونا من موبي كلا هود من إمي تني من أدي يسمع بين الله يبيكم ديتا لا تاكي بيكم نسونا الله مويو وي نكو ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى جوابهم أداك جوابهم معروف وي بل لله الأمر جميعا هو القرآن الذي هرم وضع روينه دو بلله حكيكو باتين تاينا هرسو جانغا دو فل روي ما سيكايغو ليدني ما woli nengo may bebe alquran tawasa jangi muni may do immitoto o wola allah wi hayme wadir nono alquran gomdi golbe ngol ko masi allah yedibe masi allah muyanibe ko dum wi bal lillahi al-amru jami'a accutode fiyake bokku yude allah woni ko wadi neddo no hani torabol allah fota yo allah okko dum pewal yalla ñinnu dum e pewal gal sabu ibrahim ko bil khawatim battane on sakkitande neddo ko sakkiti e mudu ko don ibrahim makko yani ko dum don woni ko kontete e fi makko hay neddo ko toro do allah pewal toro allah gomnal o toro allah fewnede bernde makko den sono say kala nafi arde jula ida horde fi din ko kala wi ko balillahi al-amru jami'an no do makki sallallahu alaihi wasallam neddo no wura o golle nato aljanna ni golle yimbe aljanna ha hakko makko e maydine heddo kunni o wada don golle ko nada tan yite o maaya no walax goddo kan no wura o golle yimbe yite yani golle wadinede nato gol yite hore makko o ya halu tagu kunni nato gol mo yite ngen Allah yedamo don gomdinal ngal o tuba don o maaya e woro alhal tubu wiye don wona nato aljanna Allah subhanahu wa ta'ala yalla nyinna ngi gomna meden ni o fewna en dina kam urna ngi makko yettite en hore makko Allah wa qalu bi lawla unzila alayhi malak hadi tippine e hore o malaikaajo yani hadi tippine malaikaajo wondude o ko sembinamo ko seeditano wonde makko e gonga o woni ko nura sallallahu alaihi wasallam ko be fani wono be wi non nokko لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا حيث بني وندو دي مكو ملكاجو كو والي تومو واجاكول نود جماع رنتنا بهول بنا بفي الله أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها ما جودي تبني يهور مكو هراهي مجوغي من كيوني ناو مسكين ناو باسو ناو ووردو من ووردينو ما هراي مري جابدن داك ناتو نياما كانكو غولتا يعني بيجي كاوي ساجي بلاندو تنو andana nanta wonata naadum okkata gomdinal gom nangal fof ko yedede nen do kala ko Allah subhanahu wa ta'ala filli e mabbe do be wi hadi tippine e o malaikaajo koyno wonda e makko seeditanomo wallitomo hiwa sakko kala fandani do mo e bando ko bonni on honno woni taw on laado mo e amen o nyaamay o welete o dahanato o ngomnay o ronkay o sonjoto no men sonjo tani o golle o yahay ka makito o soda o yeya honno du woni kambe ko dum wonno ka hore mabbe ko yono ways ko neddo ona neddo tawdo fi makko no yawti haqqille neddo yani no yawti haqqille neddo anke alhali makko fo har alhali ferejo mo kanko to mo hertori ma stayna dum aw malaikaajo ara wonda e makko ko seeditanomo hiwamo wallitomo nano e birronno ko Allah subhanahu wa ta'ala faani anu muran du yarata Allah wi wala wanzalna malakan haramin tippinno malaikaajo la qudiya al-amru fiya ke nyaawetano wiyete do fiya ke nyaawetano wobbe wi ko wondema be halketeno sibe gomdinaali ko dum Allah hombiri ayon summa la yunzaruna refti be nennantake be habbitataake ha tuba be mo'ina alhaali mabbe on si malaikaajo on ari ko gomdinaali o ko halkugo do tigi wobbe wi la qudiya al-amru fiya ke nyaaweteno yani aduna on bonay
ɓe fof ɓe maaye sabu ɓe hunnanta ndaarugol malaikajo e mbaadi makko ndi malaika ko tagaɓe annora ɓen anndi ɗo si ampoule woni ɗo degré goo ka jalɓugal ko ɗi ampoule ji men ɗo woni e degré goo e jalɓugol a wawata ndaarude ampoule o ma waɗani fiya waaw yiwde goɗɗum neɗɗo le ko so jalbi o yiya so jalbi feƴƴiti ka gite ɗe wawata tenude ɗon a wawata ndaarde jalbi ndi a joni niɗɗo tu seeɗa idan malaika noon ko taga ɗum e annora gite men ɗe wawata ñiiɓugol e yiwgol ɓe sabu ɗum ɗon woɓɓe wila qudiyal amre ɓe fof ɓe maaye allah halkay fof maaya si malaikajo tippinano wondude e nuraɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɗi konguɗo ɗiɗi noon hiɗi janta ɗiɗi noon kadi ko ɗi gonga gite men ɗen wawata yiwde malaikaɓe wawata heƴude ñiiɓugol e ndarugol ɓe ɗum ɗo noon riwa wonde ɓandulaɗo sallah sallam yi jibril e mbadi makko malaika ndi tigi laɗo makimo mari 600 janah e temeɗɗe jeego gabito jibril alayhi salam laɗo yiyimo e mbadi makko malaika ndi tigi fi wondema enen wawata yiwude malaikaɓe e mbadi maɓɓe tigi ɗum riwa wonde nuraɗo kañum yii jibril ma yi woɓɓe goo kadi ko wona jibril sabu ko allah subahana wa taala o waɗay ko faala himo okkinulaɗo doole e o ka e bangeji ɗi fof naɗo dartono jemma juula ha koyɗe mum heewa ha koyɗe mum ɓuuta ha feera enen goɗɗo mi wata daragol jemma gumo juula jokkidira ko wakkilɗa o ko nde wotta laaɓi ɗiɗi wawɗa essayude awa kono wata ɗum woni gurdam ma naɗo juulano ha koyɗe mum ha soñjo ha aicha wi andaɗa fotta kono a tampine hoorema a watta doyi idan allah no okkuno nuraɗo sallam doole ɓuri en e bangeji ɗi fof waɗ ɗum ko ɗum waɗi allah no okki ɓe doole kamɓe ɓe yiye malaikaji ɓe mbaddi makko tigi tigi hara e hunde waɗataɓe amma enen gite men ɗe wawata yiwde malaikaɓe hon ɗum allah wi si malaikaɓe tippinama sorte furqan o yawma yarawna al malaikata la bushra yawma idin lil mujrimin wa yaquluna hijran mahjura ɓe wiya e wirneme itteɓe yeeso mi yiɗa yigolɓe allah wi ma nunazzilu malaikata illa bilhaq malaikaɓe ɓe arta si wona fi gonga waɗugol golle ɗe allah subahana taala immini ɓe ko haasi kon si ɓe ari harana halfinaɓe piiji ka aduna ga wano sajinaɓe ndiyamna wano kiɓɓe keneli ɗin ko nantata mum si ɓe ari are ko fi halakkuye anu kaddi ɓe idan konguɗi ɗin ɗiɗi noon hiɗi selli e kañum aya on tigi ɗiɗi noon hiɗi selli hay gotol ɗum yitatake walaw jaalnahu malakan allah wi hara men waɗuno o nuraɗo malaikajo hara ko malaikajo men nuluno e maɓɓe toode la jaalnahu men waɗeno mo rajulan e neɗɗanke gorko yani min waɗano mo e mbaadi neɗɗanke gorko sifajo maɓɓe hara allah waɗno nula ɓen ko malaika ɓen arata e meɗen o wayleno ɓe mbaadi min hara si ɓe aray ko mbaadi meɗen ɓe arayno fiyon nu fiyo en waaw ƴettugol e juuɗe maɓɓe wurdugol e maɓɓe yiwugol ɓe si woni ɓe ari e mbaadi malaika ndi en wawataɓe arde en wawataɓe heɗade en wawataɓe nafitorde idan ka yurmingol en ko ɗum allah subahana wa taala o addirani en e nulaɗo jeeyaɗo e meɗen sifajo meɗen ko ɗum si ɗum ko nema allah e hoore meɗen mo mantori o wi laqad manna allahu ala almuminina id ba'atha fihim rasulan min anfusihim nulaɗo jeeyaɗo e wonkiji maɓɓe sifajo maɓɓe nanduɗo e maɓɓe wawɗo wano ɓe wayi ɗon e alhaaliji ɗin fof ko ɓe hatonjini gon fof mo hatonjini ko ɓe huuli gon fof ɓe huuli sifa wano noon allah subahana wa taala warɓe allah wi hara ko malaikatu wonno ka leydi ɗo ko malaikajo addayno wallaw kana fi l ardi malaikatu yamshuna mutma'innina lanazzalna alayhim min alsamai malakan rasula wiyuɓe hara ko malaikaɓe wonno ka hoore leydi ɗo no wuuri ɗo no ñiiɓi ɗo o wi ko malaikajo o nulaɗo malaikajo min addayno e maɓɓe na neɗɗanke kadi min addano e maɓɓe kono honno wonirta yimɓe ɓiɓɓe adam min adda e maɓɓe malaikajo wawata gasude koma o wona neɗɗanke sifajo moɗon ta ɗum ngalɓe gonta ɗum hawnu on koma kadi o wa'ano wawɗon noon hara o ardotara kanko o weelatake masalan o ɗonɗatake o ɗanotako ɗum kadi ɓe haɗaynoɓe kadi gomɗingol ɓenneno o wona sifajo amen ni ko addi ko sifa kanko e woɓe on o way noon ko gasi ko ɗin konkuɗi kadi ɓe wiyay noon kono allah addi nula ɗon sallah sallam e dendanagal nulaɓe annaba e makko ɓe nuli
tawahibi way yimɓe ɓe nula ɓen e muɗum ka mbaadiiji ka darnde ka dendanangal alhaaliji ko yowndiri e tagu mum tawa nonen ko goto o wi hara men waɗuno o nulaaɗo malaikajo tode na innugol wowi malaikajo ar wonda e makko haraw kanko tigi num naafi men wawata kono hara men waɗuno ɗum la jaalnahu men waɗaynomo rajulan neɗɗanke wala labasna alayhim kono noon e hoore ɗum men jilɓinayno e hoore maɓɓe ma yalbisuna konko hiɓe jilɓina yani konko ɓe woni e jilɓinde koko ɓe waɗini jiɓiliɓi ko gonga ni kawna gonga o ko gonga addi kawna gonga koko ɓe woni jilɓinde e hoore maɓɓe ɗo allah wi hara ko malaikaji kadi min waɗuno ko mbaadi gorko men addaynomo e hoore ɗum koko woni on e jilɓande ɗo kadi on jarri bortone kadi jilɓa e sifa makko ko wigol honno awa naafi malaikajo ari wonata sabu ha gomɗino gomɗi gomgol fof ko heɗede nden ko atide wonde kon naane ka muññintingol nulaaɗo toujours ka foygintinangol ɓe allah wi wala kad istuhsia won ɗi jalkitama bi rusulin nulaaɓe min qablika ko attima wiwgol ɓe ɗo haali malaikajo ara e sifa ɗin ko nguuɗi ɗum ko jalkitugol nulaaɗo sallallahu alih w sallam wiwgol ayona ko nele sifa ma nulete amen ayona ko nule ko malaikajo duwa nulede ɓe aybina ɓe jalkita ɓe yuwa allah wi na on fuɗɗoraɗo yo muhammad sallallahu alih w sallam nulaaɓe ko attinoɓe ma jalkitanoma kono honɗum wonno battane on ko jalkituɓe ɓen halka kanko jalkita ɗon o walla o foolina o ñinna o tabintina ko ɗum woni fa haaka joli tabiti tippi billadina e ɓen sahiru jalkituɓe minhum e maɓɓe ma kanu bihi konko ɓe laatino wonande ɗum yastahzi'una hiɓe jalkita hiɓe aybina joɗɗi on jalkitande tippi e hoore maɓɓe joli tabiti e hoore maɓɓe ko ɗoni allah subahana taala o halkiɓe sabu jalkitande maɓɓe nden qul wi'u siru fil ardi yahe ka leydi tumma refti unduru ndaaro kayfa kana ko honno laatorɗon aqibatu lmukaddibina battane fennuɓe ɓen jinde ka leydi yahe ka ca'e lando ɗon yimɓe defte ɓen yimɓe anduɓe tariha ɓen yoɓe yetti on ko honno fennunoɓe nulaɓe ɓen warrano ko ɗum allah subahana taala mo janti ɓe ka suratu safat ha o wi wa innakum latamurruna alayhim musbihina wa billeyli afala taqilun iɗon feƴƴa e hoore maɓɓe ɗon ɗo kura qawmi lut cae maɓɓe kaɓe halkano ɗon e samude tenen ka jasira ɗon allah wi ɗon feƴƴa e hoore maɓɓe ɗon ka bimmiji e seteyagal mum balla e jemma ɗon feƴƴude ɗon ɗon yiwde batteji maɓɓe batte cuuɗi maɓɓe nokkeli won toon ha joni no heddi madain saleh ha joni ɗin toon ka jasira toon allah wi on haqqilta mo yiyata ɗum ɗo anndo wondema ɓeɗo ko wuurnoɓe ɗo ñiiɓi no ñiiɓirɗon ni bal okkanoɓe dole ɗon o kaka ɓe fenni nulaaɗo mo hewta nulaaɗo mo fennuɗo mo daraja ɓe halkama ko ono ronkete halkede sona sabu allah tun yurmini on acci ɗon halkugol on o yurminiri on accugol halkugol on ko aduna ɗo kono noon ka dargal mo ɓe ko yaadi kon o tawoyta toon qul wi'u liman ma fi samawati joni ɗo ɓaawo ɓe hulɓindirede ɗi gonnguɗi ɗo fof feƴƴuɗi ɗo hollugol mangu allah ka tagu e hollugol wondema e hollugol battane fennunoɓe nulaaɓe ɓen nulaaɓe attanoɓe nuleede ɓen joni si neɗɗo fewtanama sifa ɗin konnguɗi ko hasi kon ƴaggere nden e dulbere nden ɗuytoto e makko deeƴe seeɗa sabu kulol ngol ara seeɗa hay so feññinta si woni hewtiɗo hannde kadi haray himo yewti ɗo hannde kadi imo deeƴa woola o heɗo lutti so jabotoma so jabota ko so jaɓema so jaɓata aya jonɗe arde ɗo ɗen ɗo hannde kadi ko yewtideɗe wona allah wi qul wi'u liman ma fi samawati landiɓe wiya ko hombo jeeyi ko woni ka kammoli wal ardi ka leydi landiɓe ko hombo jeeyi ɗum sa fala tode ta accu haɓe jaabo qul wi'uɓe lillahi ko allah jeeyi sa landike ko immaɓe jaaboɓe ko allah maɓe fanka aya jalqur'ani ko ɗum holli wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaqulunna allah wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna aya jenno tabintini fo e muɗum
wonde masalande ko yongo tagi do on tagi kam on tagi leydi on saaji ndiyam hombo woni yilindirde o aduna wi ko Allah idan do hajara yattugol haabe jabo ko landago goddo ko anduda himo andi alandoraki mo fi dabbutugol yarli mo andi sa landade goddo harana jibi mo andi ka anda a habboto hawa jabo o hawrata o ronka hawtude kono sila landade mo harahida koko anduda himo andi nafi yo jabo landorda ko fi ñinnugol mo e ɗum konko o jaboto ɗon ma konko o saloto jabade ɗon awa ko fi ñinnugol mo e ɗum ko wiyete taqrir yani istifham taqriri ko istifham ñinnirɗo ɓe e jababuye on eni heññirɗo ɓe e makko ko ɗum Allah wi qul wi'u ɓe lillah ko Allah woni ko jeyi konko on ka kammuli e konko on ka leydi kanko non Allah dambugal makko ngal fodde wonki maɗa kin sottaka fodde nange fuɗirare ka himnange hare gal ummitingal sokataka ka noddugol ɗo ɓe tuubo ka yiɗangol ɓe moƴƴere nen o wi awa o Allah jeyɗo kam konkon ka kammole konkon ka leydi onon ɗo hiɗon tawa e ɗum konko Allah jeyi kataba o windi ala nafsihi e hoore wonki makko kin arrahmata yurmede nen kanko Allah o waɗɗini e hoore makko wonde makko o yurmeteɗo ko ɗum kataba nafsi rahma nuraɗo makko sallallahu alaihi wasallam ɓayri Allah tagi tagumu o winduno deftere o waɗine ko hoore arsh makko ko woni nder nden deftere yani nder ngol bindol inna rahmati sabaqat ghadabi ko yurmen anden aditi tikkere anden yani ko ɗon lasli on aslo on ko yurmede Allah nden tikkere nden ko si yani sa waɗi ko Allah tikkirani o tikkane sina ɗum aslo ko yurmi ɗon e fillayego inna rahmati ghalabat ghadabi yurmen anden ko fool ɗum tikkere anden ko ɗum kala ko waɗɗa Allah sa wi Allah yafola o yafotoma wa inni la ghafarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a sabu ɗum yurmede Allah nden ko pecce temedere ko feccere wotere geɓal gotal e ɗen temedere woni ko adda kaduna o ngaɗamaɓe ko ɗum ɗo wonɗen e yurmodirde hakkudeji meɗen ko ɗum e dammol kol mummunte on si rimi ko nden yurmede ɗon townirta koyngal mum yewta ko rimi kum hara yaɓali wari ɗon kala moƴƴere newende kala ko heeɓi ka aduna ɗo koye nden yurmede geɓal gotal ɗo julɗo e kefeero fof no hawti ɗum no sendude ka aduna ɗo amma ñande dargal 99 mum no marana gomniɓe Allah ɓe ka jannaji towɗi yo Allah jeeno e ŋemen la yajma'annakum wiygol mo ɗo wonde o windi e hoore wonki makko kin yurmede nden ko wiygol ɓe Allah ko yurminowo Allah ko yurmeteɗo yurminowo tuuɓe ruttoɗoɓe makko o yurminira on yaafagol ɗon bakkatuji mo feƴƴuɗi ɗin o yurminira on ñinnugol ɗon e siratal mustaqim on e peewal ngal aya no tabintinani Allah wonki Allah eno mari wonki wota a huɗu wolugol ɗum tan nefino wolugol ɗum ta amu wolugol ɗum Allah eno mari wonki kanko wolani hoore makko Allah wi ka hadis kursi ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhalamu o wi min mi harmi toñerengi hoore wonki yankin ka suratul maida Allah eggani kongol Isa ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik dare do Isa wi Allah hidandi gonga wonki an mimmi anda gonga wonki ma idi no wi wonki kono nanda wonki ki wa wonki no serti wonki tagude wonki tagado idan fi nandi inde holla nandi no nandi mbaadi no nandi no hawti peji folla ko inde nen tun nandi sayni do joni yitere nyungi yitere neɗɗanke ɗum ko goto non fole ko yitere sayni do joni koyngal piyowi e koyngal neɗɗanke ɗum ko gotum fole ko koyngal ila ko sifa waɗa noon hakkude sifaji men ɗi sifaji Allah ni subhanahu wa taala ɗi okki hen sifaji ɗo mari ɗi ko inde nden hawtuɗen amma haqiqa on e hawta inde nden noon e mana on ko gotum jungo jungo koyngal koyngal wonki wonki gite gite mana ko goto inde nen ko wotere haqiqa on non no sertiriwa no tagu ko sertitano
e ko tagi ko idan aya mutabit tani Allah sifitor gol mar gol wonki o ila yajma'annakum la mon do ko wondore nun sabtina do ko tentini dum wallahi o mo boyayum ila yawmil qiyamati kanyalande dargal la rayba fihi sikki ala imudu na mo gollon wona daragol dangal kam sikki ala hay hunde mudu dangal gal ko mangal dara dal daro tani tu kadi hara enen den heddi ka aburuji do ko en foko immitintebe kadi mobe sikki ala imudu den nyalale onen Allah wi yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin nyande jama'o yimbe ben immoyto darano Allah subhanahu wa ta'ala den nyande ko jebbirande timmude lando ala don den nyande lando to honto lambe men goto susta to de jungo wiya ko men wonno lambe men fo den nyande do deji wa khash'at al-aswat lir-rahman fala tasma'u illa hamsa den nyala don argonde sikki ala e mudu ko sariya on tabintini kon kadi feƴƴegol don den nyande ko gila en ni lambitede kuuɗe muɗum ñaawe yoɓe ñoddi mum ha e hawdon ha e siraton ha e yitege aljannon fof kadi ko gonga sikke o ala e muɗum alladina ɓen khasiru perduɓe anfusahum wonkiji muɗum fahum la yuminuna ɓen ɗon ɓe gomɗinta ko wakkilla o ko wakkilla taw ɓen Allah windi e hoore maɓɓe koɓe perduɓe hoore maɓɓe ɓen ɗon ɓe gomɗinta ɗum ɗo fof ko hoy finiran ɗon nuna sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wakkilo kano dugol be wakkilo ka poɗodirgol e maɓɓe ka haalaji e hoore doy e newende ko alda e ƴaggugol ko alda e bonugol ñaa e bonugol needi kono noon fof wawata gomɗinde woɓɓe no toon ko windaɓe perdi e hoore muɗum ko perduɓe wonkiji mum perdi ɓeygu e mum perdi jawle muɗum ɓen ɗon ko ettiɗa o ko ettiɗaɓe gomɗitta walahu ma sakana toujours nonata sallam hino humpitede piji ɗo humpitaɓe ɗo wolantaɓe wala huma sakana ko kanko woni ko jeeyi konko deeƴi konko ñiiɓi konko tabiti yani konko wooda kala ko wooda kaw leydi ɗo hare ko ñiiɓu ɗum ɗo tabiti ɗo woɓɓe firiri ni sukku non ɗo ay sabata wastaqarra joni e misal si neɗɗo woni o voyage ara ko won hoɓɓe Conakry ɗo ara yimo ɗo kono wiyeten mo tabiti ɗo mo tabiti Conakry mako labe o tabitiri mako Zérikore o tabiti mako Sénégal o tabiti kono fi en wi mo tabiti no holli mo ñiiɓi nokku ngotum deeƴi ɗon o yataɗa la ko nden tabitande ɗon woni o sukun ɗo ko ɗum ɓe wi sabata wastaqarra woɓɓe firi suku non ɗo deeƴere nden tigi deeƴugol hara men minota hande ɗiɗi ɗi noon arabu no gollitiri ɗe kalima goto ɓe wiya sakana hara ko hoɗugol e nokku ñiiɓa e makko kono ko ñiiɓugol hoɗanne oti yahɗa yahɗa kono ko ɗo woni ko waɗi ɓe wiya sakana deeƴugol won hayre si wallinama no nde deeƴi noon nde min minota ɗiɗi ɗi noon no ari ka ɗengal arabu karo koɓɓen woɓɓe no firi onone ɗa woɓɓe firi onone ɗa sifat noon si ari so tawi na hadis ari ko jiccini konngol na aya ɓuran ari ko jiccini konngol na sahaba ɓen fottu e konngol ma tabi inen ijima heɓaki e jiili yirde hay wotere karan ko ɓe fotti ko ngol ɗon ko fanda harade ɗino hi sell fiyono ɗi sellani sabu ɗi ɗino hi tabiti e ɗengal arabu ɓen ɓura noon koye ɗengal maɓɓen ko tippi hay ɗi woni manaji sappo si tun hay gotol lutodira e hay hunde e sariya ɗi fof majji koye ɗi ƴette ɗi gollitire wiwɓe ɓen sakana on ɗo ko tabata wastaqarra yani ko ani wonugol e nokku on kamɓe ɓe yaari noon ɓe wi sabu woni ko ñiiɓi memminotako woni ko memminoto fof ko Allah ji ɓe wi ko fandaɗo sukuno koko deeƴi kon ko memminotako ko kono ko fof woni ko fanda tigi tigi kono ko ɗum ɓuri ɗuɗde kon jenta ɓe wi ko deeƴi memminotako kon ko ɗum ɓuri ɗuɗude e ɗi ko tawata ko memminoto waɗa yaha ara e tagu Allah mum ka hor leydi ɗo kamɓe ɓe yaari noon iɓe fotti wonde mabɓe kala ko woni ka hor leydi ɗo fof ko Allah ji woni memminoto woni ko deeƴi ɗum kono ɓe serti tun ka konngol mana on kono wiɓɗen noon nane ko konnguɗi ɗi fottayde nokku gootu wondema ko Allah woni ko jeeyi fof ɓeeɗa hawtidi fof wi kala ko woni ka e nder jam mawɗo ñaw noon kala ko heƴi e ɗiɗo ɗiɗi wooda e majji ko Allah jeeyi ɓe wi aya on ko toɗɗi ko wowli fi muɗum koko deeƴi kon hara memminotako wano ɗi maadiji ka ƴeɗen
leɗɗe waaliɗe masala e sifa ɗin fiiji kono ɓe wi ɗum ɗon janta ko memminoto ko jokkori ɗon sabu koko ɓuri ɗuɗude ko ngoola ko hedditi ko yani ko fanɗi kon jokkay ko ɗuuɗi kon ka ñawoore idan ɗiɗi ɗi noon hiɗi selli wano wiruɗen noon wala hoku kanko wonani ma sakana konko deeƴi konko ñiiɓi konko tabiti ɗum ɗo fof ko wooruɗa o konko woodi ɗum ɗo fof ko wooruɗa o no selli filleyni ka jemma wanna haari e ka ñalorma wa huwa kanko allah ko kanko woni assamiu on nanowo kala konngol woolangol bal nanowo kala hito hay sina konngol sabu so wi konngol wawi wasko ko enen tuyimɓe ɓe wolten ko ma awa jinnaji ɗin ma malakañi e malaka ɓen kono mummunteji ɗin ɗi waɗa hito kala ko memmini kala ko waɗi hito allah kañum nanayi ɗum ɗo o landirtako kadi ay mo jenti mo andi kadi ko honɗum woni ko fanda ko ɗum watti ɗon al alimu kanko woni on anduɗo kanko woni on nanowo kanko woni on anduɗo qul wi'u a gayra allahi e hara ko wona allah attahidu waliya mi jogitoto giɗo on ɗo ko reweteɗo ko fanda hara ko wona allah mi jogitoto reweteɗo fatiri samawati on taguɗo on sincuɗo tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ɗin fatir ko taguɗo hunde ko alda e ndarugol nokku o tagugol hunde moƴƴingol hunde hara sifa muɗum moƴƴinaka hay ko ɗon sincugol tagugol hunde allah wiɗula ɗon wi'uɓe e koko wona allah mi jogitoto reweteɗo e hoore noon kanko allah ko kanko woni ko sinci tagugol kammuli ɗin wal ardi e leydi ndin wa huwa ko kanko woni kanko allah yut'imu kanko woni ñamminowo kala ko ñaami yari ko allah woni ko arsiki ɗum wala yut'am o ñammintake yani o haton jina kanko allah o haton jina wano wiiri noon inna allaha huwa arrazaqu dhul quwwati almatin إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق وذو القوة المتين كانكو الله صفرني mi accitay on ɗo mi jogito ko wonamo reweteɗo jababuye on ko o wayi ɗum no wawa won qul wi'u inni min umirtu mi yamirama an akuna nde mi laatoto awwala man aslam attiɗo jebbilanade allah ay awwala man wahhada allah wa amana bihi attiɗo wotindinde allah jebbilanomo islam al islamu huwa al istislamu lillahi بالتوحيد والانقياد له بالشرك والخلوص والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك كل الإسلام jebbilo rangol allah wotindingol mo jagugol mo ko banjo netoranamo ɗoftagol mo ɓooro woɗɗito ko wiyete shirk ko ɗum woni islam nulaɗo no maki sam allah wi yo nulaɗo wi'u wondema o yamirama nde wonata attiɗo wotindinde allah jebbilanade allah honno wonirta ko nulaɗo atti jebbilade hari woɓɓe ndulanoma woɓɓe gomɗinino attinulaɗo sa sallam haray ɗon ko ka mofte maɓɓe woni ko fanda na e tagore allah nden fof kono mofte nulaɗo ɗen kanko woni attiɗo gomɗinde on attiɗo wotindinde allah on sallllahu alayhi wa alihi wa sallam wala takunanna mi wiyama wota ala to min al mushrikina ko satti wota ala to jeyaɗo en sirkanoɓe allah qul wi'u inni min akhafu miɗo huli in asaytu si woni mi yeddi rabbi joomi an adaba lette yawmin ñalade adimi mawde ɗo eni yewtan nden adintina e sakkintinano ga mana kalamo qul inni akhafu adaba yawmin adimin in asaytu rabbi ɗo woni yani soggande nden yani fewnugol mana o قل إني أخاف ويو ممي دهولي عذاب يوم عظيم لت نيلا نمود إن عصيت ربي سيوني بيدي جوميا
kono sabu hulɓingol mawningol sabu yeddugol ngol sabu hulɓingol mawnina yeddugol ngol adintina jantede qul wi'u inni min akhafu miɗo huli in asaytu si tun woni mi yeddi rabbi joomi yeddugol ngol ɗo woɓɓe wi ko sikko woni ko fanda ko haɗa ɗo kon kono noon ko selli kon wona sikkon tun ko kala ko Allah yeddira sabu wona sabu sirki tun Allah lettoyta neɗɗo idan hay neɗɗo on koye woɗɗi to kala koye lettatamo ko fo noon hino naati e isyano in asaytu si tun woni mi yeddi rabbi joomi an adaba harayɓe huli lette yawmin ñalande adimin mawnude ɗum ko ñalande dargal allah wi yawma yaqumu ala yadunnu ulaika annahum mab'uthun ala yadunnu ulaika annahum mab'uthuna li yawmin adim wonande ñalande mawnude yawma yaqumu nnasu li rabbil alamin ɗum ko ñalande dargal len o wiman yusraf kala wo on dandaɗo anhu enen lette yawma idin nde ñande woɓɓe jangiri ni kalima o yusraf bina'an lil maf'ul aw lima lam yusamma fa'iluhu woɓɓe jangi o man yasrif anhu yawma idin kala wo ummo o dandi kanko Allah anhu enen lette yawma idin nde ñande maɗum man yusraf kala wo on dandaɗo goɗɗo noon dandatake ɗon nde ñande harna Allah dandi ko ɗum waɗi ɓiraji ɗiɗi ko ɗi mana goto ko luutidir ko tun ka yewtere kala wo on dandaɗo nden ñande kala wo on mo Allah dandi nden ñande ko ni woni ɓiraji ɗiɗi faqad rahimahu hare gomɗi Allah yurmini on ɗon yo Allah yurmino en nden ñande yurminira en dandugol en lette mum ɗen wa dhalika heɓugol ɗum on dandede ɗon alfawzu ko ɗum woni polgal almubinu feeñugal ngal anani kaari yeɗama kaari kam mali kaari kam fimu moƴƴi ko so tawi Allah yeɗima okkima aduna ɗo ko wonata sabu ha neññande o dando e lette makko ɗen heɓa yurmede makko nden heɓa natugo aljanna ko ɗum woni yeɗede nden ko ɗum woni keɓal ngal ko ɗum woni malore nde ko ɗum woni polgal ngal ko ɗum woni mo Allah yiɗi o yeɗani ko ɗum naaɗe jawle aduna e laamuji aduna ɗo ɗen ko ɓuri kon e laamuji mum ko ɓuri kon ko wona ɗum sabu neɗɗo on o yaha ka lette Allah waliyadu billah idan ɗon waywa ka Allah wi ɗon ko surat al imran faman zuhziha ani nnari wa udkhila aljannata faqad faz aya jalqurana ɗum ayata lutodira e majje balɗe boŋinidiray ɓe sembinidira ɓe firtidira hakkundeji majje Allah wi kala wo on ndeññande dandaɗo woɗinaɗo yiite ngen o naada ka aljanna ɓay werde tataɓe ala toon fariqum fi ljannati wa fariqum fi sair wo imma ka yiite ma ka aljanna Allah wi kala wo on dandaɗo woɗina pottina serindina e yiite ngen ndeññande o naada ka aljanna hare on ɗon o fooli yani o malama o heɓi polgal kono waɗi foolugol ko heɓugol moƴƴere daɗa bone heɓugol nafa daɗa lorra heɓugol tono daɗa perdi ko ɗon foolugol Allah wi kala on siforɗo noon mo o yeɗi ɗum ɗon nden ñande hare on ɗon o heɓi yurmede Allah nden o yurmama ani Allah yurmama mo heɓugol noon ɗum ɗon ko ɗum woni polgal feeñugal ngal yo Allah jeene en e yimɓe maggal o alhamdulillah yettore men fo wodani Allah alladi on khalaqa as-samawati taguɗo kammolini wal arda e leydi ni wa jaala adulumati o waɗini ɓe ɗen wan nura e annura on summa refti alladina kafaru ɓen yedduɓe bi rabbihim wonande joomi muɗum yaadiluna hiɓe shirkanamo hiɓe fonna ɗiɗo ɗiɗi koti wi wono sirri huwa alladi khalaqakum ko kanko woni on taguɗo on min tinin immode e lopal summa refti qada ajalan o ñaawi lajal wa ajalu musamman lajal kadi hino happa indahu ka makko summa refti antum onon tamtaruna hiɗon sikkito wa huwa allahu ko kanko woni Allah fi samawati kammuli wa fi l ardi e ka leydi yalamu sirrakum himo andi gundo moɗon wa jahrakum e kene moɗon wa yalamu himo andi ma taksibuna konko hiɗon faggito
وما تأتيهم أرتاب من آية هي هون إيمان من ربهم إمود جومي ما من آيات ربهم إمود إيمان جومي ما وما تأتيهم أرتاب من آية هي هون إيمان من آيات ربهم جيان إيمان جومي ما إلا كانوا سونا بلاتو عنها إنهم ونن من إيمان معرضين بدوني بسليب فقد كذبوا قم بي بفني بالحق قم كلما جاءهم بيرك عريبه فسوف يأتيهم أرينون لأريبه أنباء كمبيتال ما كانوا به كم بلاتنا ويمولوا يستنزئونه بجل كتاب ألم يروا إبي يالي كما أهلكنا وندن رودكم من هلك من قبلهم كأتيبه من قرن إمود يجيل مكناهم من ينن النوم من نوينا في الأرض كليدي ما لم نمكن لكم كمكم من نوينا نالهم وأرسلنا من ساجن السماء طبهم عليهم إهورما مدرارا قدودي وجعلنا الأنهار من ولجنب تجري هنا إلى من تحتهم سنقول مأبه فأهلكناهم من هلك بذنوبهم سبو بكة جماء بدين وأنشأنا من تجي من بعدهم باو مأبه قرنا آخرين يربقوا ولو نزلنا هرم تبين عليك إمادة كتابا ويناد في قرطاس إدري دفتر ويناد إدري فلمسوه بميمرين بأيديهم جود مأبنين لقال الذين كفروا يدب إن هذا هنالك إلا سحر مبين سونا بلي الفين وقالوا بي لولا أنزل عليه ملك وهذه تبين أو ملكاجو ولو أنزلنا ملكا هرم من تبين ملكاجو لقضي الأمر نيابة فيها كم ثم رفت لا ينظرون بيننا ننتاك بهل بتتاك ولو جعلناه ملكا هرم ودنه لا ملكاجو لجعلناه رجلا من ودينه كو نتنك غوركو ولا لبسنا عليهم من جلبنا نوم ورمق ما يلبسون كونكو دوني جلبين دي ولقد استهزئ قبلي جل كتاب برسل نلا من قبلك واتما فحاق جلي تبتي بالذين يبن سخروا جل كتب منهم ما كانوا به كونكو بلاتنا ونندن يستهزئون بجل كتاب قل بيو سيروا في الارض يهي كليدي ثم رفتي انظروا دار كيف كان كهن لا ترنو عاقبة المكذبين بطن في النبب قل وئوا لمن ما في السماوات والأرض كهم بجيكم كونك كمولي كليدي قل وئوا لله والله كتب أويندي على نفسه يونك مكوك الرحمة يومنن لا يجمعنكم والله أموغيون إلى يوم القيامة يانا درجل لا ريب فيه سكي على أمور الذين من خسروا هرتوا بأنفسهم ونكي يمودون فهم كم لا يؤمنون بهم جدا ولو كان كوودن جيغول ما سكن كونكو نيبي في الليل كجم والنهار كنيوم وهو أن كانكو السميع كانكو ننو العليم غندو قل ويو أغير الله إهرب كونا الله أتخذ مجويتو وليا ربتيدو فاطر السماوات ونسينكو تبو الكم لدين والأرض يريدني وهو أن كانكو يطعمه منيمنا ولا يطعم منيمن تاكي قل ويو إني من أمرت ميراما أن أكون نميلاتو أول من أسلم أتيلو ووتين دين دي الله أتيلو جبنا دي الله ولا تكونن وتعالى بك ستي ومن المشركين جاء على ابن شكوبه قل ويو إني من أخاف مدهولي إن عصيت ربي سوني بيدي جوميا عذاب لت يوم عظيم يلا مولد من يصرف عنه كلوون دندار لت يومئذ نيند فقد رحمه هريكم بي الله يرمني ونم وذلك هبو لندن الفوز قلووني فلقل المبين فين يمنقل والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.